брат, boşsun mu? Boş. Түш ана карта ойнайбыз. Давай, ikiden. Birdenle. İkiden. Hemen de özümde kule kalmadım. Dolan da üçte oynuyorsun. Koy sen bari. Doğru. Ne koy. Çasava çıkar. Ben de yapayım. Suya sık. Sulu otur. Sulu otur de. Kale çal mı ki? Niye benim çıkmadım? Kum boş bu. Su. Götüreyim. Üstte gelin. Su. Hayır su. Ne bakın camol çıkayım. Miktere canım. Gideyim adam baytam mı işte gideyim. Niye lan? Gideyim. Gülün. Niç. Gel bir de. Oyunu oynayın. Gel bir de. Niye lan? Oyunu oynayın. Evden aram çıkmıyor mu? Bak. Açık duran oynayın. Doğru adam çık. Hey. Neyle otasın? Öyle. Atan uydu? Ha? Ne o? Hiç atkanmış. Uyumda atan kıyım mı, apan kıyım mı? Atam mı de? Ha yok apam. Etken apam vurup kattı. Bu apam ne vurup koyar? Bak apam güçlü apam. Apan güçtü ha? Ha. Eti ajanımla üfleş yutasın? Ha yok amma süş beğen. Jaş güldüğü işim oldu mu? Ama nege? Jaş güldüğü nasıl süsüm de koydu. Ama süt koydu ha? O. Ne turasın bu yakta? Nasıl var mı? Çıkmaydı o. Çakır koyma hemen ha? Çok çakır balas. Çakır attır. Qanday? Kim kızsın ey? Hey. Ay, kız emassin mi? Ay. Qo'ycha, qız ele o'tirmaysan. Oy, kısım. Mayli, emne qilib o'tasan? Nasıl aytayotgan? Rasulni? Qanday yaxshi? Ey, bu Ayjanni suyam deb o'tadi-ku. Aytgan jo'qman. Ey, qo'ycha, жаңыл айтып o'tdim. Jaş güldüğü işim ben. Ayjan suyam deb o'tgan ey. Yok. Ne qo'rqasan ey? Yok. Ey, sen savobsan deb o'tadi-ku. Aytgan jo'q. Küçük. Aytgan jo'qman. Men Aytgan jo'qman. Ne? Aytgan jo'qman. bolday qo'yar qo'y. Qo'rqasan da, yami? Tep. Assalomu alaykum, qanday ekan? Yaxshi. Nega o'tirasiz? Ben çap ketibsiz, arif çap ketibsiz. Жазда суу чөт отпойду. Атаң барды? Көргөн жагы уктап калса керек аны. Ha, bilbey ekanman. Роша. Sharda ne жаңыл ekan o? Шаарда жагылык көп. Море жагылык. Эме. Bir жолу электик. Бек Бөрүев багы? Бек. Ошо концертин көрөм деп баргамда. Шаарда жүргөн. Kim bilir ya? Opera baleti. Balet emas. Opera balet ko'rib turibdi. Ta ko'rsatdik falan o'ynadik dedi. Opera baletga borib tushunma berek. İngilizce. Bir kızı çıktı bir baldaş. Ondan çimildet böyle kolda rezikadan işlettik dedi. Bir balda erkeği çıksa az tırılan kaçırdı. Kulakta lese götürdü. Ukmuş dedi. Ama bekten de sakalında palçanı buttu. Koyusçu. O koz palçan boptu. O şonda lakkajon kıngıldat. Bir de böyle tuş. Ben de ошондо бетелеги таксине кытап койчумун деле. Ошондо аркасына кетсе болмок экен дегени. Сустардайсызбы? Мен тосуп койчумун мен. Созуп койсуң ана берди. Да кайдар азыр үй жоголуп кетти. Ошондо мен кармаш керек болчу азыр. Бирок жана эмедегидир бар деги кайсы эле. İzdeyim seni arasına ne? Az ün жок карабайсызбы? Мөбөт кылбады. Давай, азыр болчу. Мейли. Assalamualaikum. Geliniz bakayım. Жоқ, Төлгөн. Төлгөн. Ата кайда, ата? Атам кетип калды. Кетип калды. Бөлүп коюп жүрөдү. Жок, андай түшүнбөңүз байке. Эс алганы кетти Турцияга. Ошо жакында кетпейт. Эс алганы кетти. Келиңиз байке. Бир атарды пачаны болуп да. Bir жуана суу сеткенбиз. Табисиңда. Жок, билесиз, биринчи жолу көрөт байке, таабайт. Окей. Жок байке, биринчи жолу. Айтканбыз.
mu eve? Oo. Ha bu devlet kanatı başka. Ha cihaz gördüm bu taksi bagajı duruyor bakta daha satkan değil mi? Ha bu bozuk haksız değil. Bel bolmaya kaldı. Kan basayla düştü. Cihaz de boydu var dedi. Darıcaksılarga бар дегенде бірдеме ғой дарыжақтар. О, туп тура келипсиз байке. Иммунитет түшкөндө, кан айланууну жакшыртканга, кош бойлуу айымдарга, жаш балдардын боюн өстүргөн дары-дармек болгон пайдалуу дары-дармектин баары бизде бар. Туп тура келипсиз. Бол кемде? Ушу иммунитетти көтөргөн дары бул. Иммунитет көтөргөн. Өлбөдү. Болчу. Бул ошо жанагы бул жанагы ошо Бол. Адама бачка. Чоңураак батыр. Дигип болду. Каккасы ол айып бөбөк болот. төлөп коюшпу байке? Атаң айтып кой атаңа бөтөгөн. Ой, жок дегенде атама салып берип койбойсузбу? Атаң утукка бош кетпейди. Чагырдым. Атаң айтты мен алымды. Давай бачка. Байке. Болду болду. Зам суу. Как раз урозу да? Байке, төлөп коюшпу? Байке. Окей, саулик. Эй, баласысың бе? Урдуңдура, чоң койгон тура, эй. Окейнаман чыгып качы үйгө, чайга чакырганы келгем да. Кеткен уже. Уже кетишти. Урдуңдура, чоң койупсуң, я. Канчага чыктың? 4кө? Алтыга? Эмне 4тү көрсөтөсүң? Эй, тиги жаз гүл сүйүп атасың? Сүйүп алгам. Тиги Айжан менен Нуркызды сүйүп аткам. Айжандыбы? Мен кызымдыбы? Шашысыңыз. Урдуңдурайын десе. Мен кызым да эй. Эй, бас үйгө. Чай içесиң сен да биздикине барып. Айжандан уялам да. Уялма амай бас. Эй, бас. Жүр эй. Урдуңдурайын. бала. Dur çarçadın o Esal. Hey. Şey var bütün salç anlayın ne salç. Atma koy musun? Aklını tut. Bana koy bana. Bana koy. Cahil. Ne oldu? Bütün zırh tamam. Dur lan dokun. Ölüyor mu? Maat atmıyor. Koy. At katı. Mına. Uy, otur hayır. Ne oluyor? Hayır. Hadi. Böyle geç. Balkağaydı. Üstünde? Hap gel. Tetak dursalar seni zıkkılı. Ey. Turay. Алейкум ассалам. Не уктатсың биякта? Уктадым. Апаң істеп жүрбөй сен жанытан бери. Апам mı? Kalktı istep düştü. Көчөнүн этегинде жүрүп истеп. Koluna çok para koydu. Ооба да. Эмне кыздын кийимге алгансың? Kektiki. Кыздык болуп турбайбы? Kektiki. Алып айтпачы, кыздык кылып атпайбы? Kektiki de. Койчу, кыздык кылып атпайбы? Эй, эмне дейсиң эй? Эй, аттан оозурайм, мына токтой. Кандайсыңар эй? Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Эй, эмне мынтип кийинип алгансыңар? Жаңы чыгыпаткан айылды кыргыз рэп дүйнөсү. Жөнөкөй эки бала. Любой. Эй, рэп окуп бергилечи анда мага. Жас берсеңиз любойну окуп бересиз байке. Жаспердин спайк. Аны көзүңөрдө жокпу эмне? Barda байке. Чика мен сени көрүп атам. Бегиш мен сени угуп атам. Аккы күчкөн. Ким менен ким өбүшкөн? Айгүл менен Чыңгыз өбүшкөн. Качан? Каяктан Байке көрдүң? чындык кечинде көргөнбүз. Биз только чындыктарды айтабыз байке. Эй, дагы бирөө барбы? Барда. Кана. Чика. Бегиш угулбай атасың чота. Чика мен сени кайра көрбөй атам. Айдасың. Эс алып 5 таш таластан. Айбек байке ичип алып аялына мушташкан, аял эртеси кетип калган. Аны биз көрүп калган. Аме, койчу, кетип калып турбу эч кимде. Байке чындык айтабыз. Жакпаса кулагыңарды жаап отуруңар. Биз дагы кетип калалы, кетип калалы. Ото. Телефон бар, чакпаңа чалай. Alo? Kaydasın ay? Ya. Kaydasın mı?
Ya.